bidasing rong pi along le kong rong pi kichi jiaphan kapori kedam tang ningkan ke ba prang phuluni revenue circle ke parlo dogmoka biose dungalong ibingles atum nang dopen isi new hope mission pu ing pu ponsi alang le tum foundation ponsi bedang anapi api alang le tum aphan mate sunoram rong phar lapen bidasing rong pi alang le tum ke dot ke pathir lapen lamchar juchar ju bidasing rong pi amen pen long le pata kuri delo laso aputhak hala so hot four lane ke bang apor hot kong rong pi pu abang pu commission poisa choden aphese tami nona bangke long le anta kithi changring pusi ke dobe ka hempo tumpe nang pachini du lasi lason long le mission atuma phan ke bangji langar ni lason ke ther ke hapen jongsi do bomlang polote nili tumta fire pipen akang to yanat claim nang ko pusi nang pachini du phuluni pen bari the to bir report time news dipu Songwin Vulnam puhala sodihu evangelist dakdolo amat nili ho Tamil Nadu William Johnson penta cingki bom 2001 pen surihini rai si pen anke megajin endun bom dak cetudun bom silang dun bom lo an apya bangke Songwin Vulnam mabang evangelist dak kedo kethak thirpik amat nilita kedo kethak dak bang bom cetudun bom 2001 pen ke claim dun bom lo amat puthot nili tum ke claim ke dam a otadur nili pandanang lang si Manipur pen Nirot Singh pu pastor in charge wang lo alang li nili pan evangelist nang claim dun tu pusi 2007 8 alom nili full swing kam claim dun lo la evangelist manang te prosarok akam la si lahai alam akam ke kupisi claim nang kok ma pulutang te nili chethan nang kok lo ang ton pen nili ningkan koi ra fodak experience do pakalo lang dun lo ot dun pakalo lahai atheng pitheng pranga velang nili ke do cheng cheng a hut ke wang cheng cheng a hut ke la lisu rong la hemta kim mi rak lang a kim mi tet lang hem ki kim ta penanga 6-7 lakhs a fan do dak la pendet 2011 12 pen ke angring do lo 40 lakhs a project dak nang klang ta hayi pu nili phanang than lo laso nang ke thana bang ke nili tumalong evangelism ke wang West Bengal pen alam akam nang than eta phia bang ke nili ta claim dun thuli lo angko penang claim dun lo New Hope Bible College la ke wang a bihu pen si asap odak siksak lo kasik sak ke mama pulutang te dak James Sakop pu South India munit bang te Tamil munit alang li ke claim ke dam penang ajur tanrai sitame Northeast a director pen South India na director cheton te det mat pen si cheton te ma pulutang te impol pen Nirot Singh pen si cheton te det hala pen rai palong si ke 40 lakhs atangka poisa project ke tok tei kadoka ve sitame bengalong poisa withdraw damji la pente ako withdraw la pente ako bengalong tangka thap damji pusitame la so pen rai palong pen si kam claim at la so pen rai chithi pen amadak dhongso at division dokok la division dokok amat si nili phanabangke James Sakop nanglang silet hoy sitame James Sakop kam nangke claim abangke angton pen ke nili chini ne sitame 2014 pen ke nili ke chini pakalo dake George Bosti New Hope Mission palong lea pota pondet pen 15 16 17 18 nili tum kam claim no daklo amat la solong leke nam vek abang ke la ke Macpolion Amerika pen si ke wang international evangelist la si international evangelist wang lo $2,500 pen dak long le nam kang lo dake evangelist kuatar lo nili tum do boma kuatar lo la pendet akaprek ta long le nam dam lang sitame hal hai ta chi yor thulap mang te palar thulap amat dak abang ta nili tum ke khang lo nona bang ke New Hope Mission a committee pa do thunang manang te Amerika na munita phan chiri thunang pamat nili tum dak Amerika munit ke wang ke cetong dun ceng ceng kacing ki dun ceng ceng kar bido sonaram rong parpo alang lisi fondar lo dake kar biang long a direction an ke alang lisi ke claim lo amat alang li nili pan otadur nang lang et lo an ke 2018 19 pen potaki mi isu tu det nang dak hemrit lang nang yi pu an ke kadoka ve sabia mantung ta nili panang pitekang lo apia lom James Sakobang
aning dok de si akaprek evangelist nang toilo phumen rong pi pu ama phumen rong pia phanta aning dok de West Bengal pen Rakesh Marak phanta aning dok de pima pulutang te bekar man lap lapete nang borbat lap lap dak project account ke claim lapena masi nili tu mayat noi long lep helang ke chekhang nai hemrit chekhang nang ji pusi nili tum lahen lo pota ke swa pota long ke Sarubi Kumar Phangchu mata 2018-19 nang thandun lo lake New Hope Mission pulutang te ayata klemun inut bak amen thap nang ji an tike nili tum dak hemrit development kadoka veta nang lang pidun po pai nang pai pidun po ayat gute nili phanang pin khata bang do sonaram rong pharka son thak thak lo athe New Hope Mission ke claim lang plong ta committee ta paka unangi pusi abana committee nili tuma du phanta cancel se ke dutang an amen phanta sitame nona phi forlena adihu ke wang compensation do pulo kai nang claim dun de dak hem ki kim nang chin dun de long le long nang dong dun ut e narekoi la hai lisua rong pen cheng lok tharwe yang phong nang e dun de bang si dak forlena tangka state bank account long pache thap thotamat lake bidaseng rong pia long le kali bidaseng rong pia poisa kali pu inut nang klang lo la somen ke kong rong pi pu la si kong rong pia phan ke bisara long wan pulu tang te nilitum thana la pente kurta long anta 420 oblique 409 IPC first class magistrate long che phodor belang pima pulu tang te 1,48,000 na tangka ke Jobin ban sitame pa chodet nang pamane li cash withdraw that pima lang li election da ki thurji la pente rata kam ta ki claim jirpo rong pi yan pamat sitame nona bangke nili karju thulong bangke dak register along nili ke tok duna teng ateng pulong te BLT atuma menta en apente ala Thurendro Brahma abong amenta en la pente kumamane land mafia tuma menta en amat ahok pet akam ke claim abang aphan rire ako si dak long le ke yorji la pente long le ke yorji ta nili phanang chingwai lo di thuwang lo dak dowera bang alang limen khonsing tisu pusipu alang li tim ben wang lo la ke long le ke yorje lang itum do lang akumiti thi thelang la pente apota ta la hai hen lo khajuna kituta batai ke thom lo New Hope Mission pu ako chi revive lang pu lo nili tum long le yor je lo an ke alang li tum ke patoi te jorwek ji pura ka phere a joine nili tum ke CM along ta la hen lo CM Dr Tuliram rong hang along ta chethan nam det lo osar long le yor det ji pulu tang te la ke nang khang pidun tha pusip application pidam si prayer for land protection at dokmuka New Hope Mission punili tok dam lo an ke la tok dam det man land and revenue alang li non ke MP losar umor sing tisuta lahaya jamela do pulu tang te nang lang dun po nang chingwai noi wang noi pusi original la pota la pente aprang prang dak ke klem banatum an ten si nilitum che chingwai lo dak apandar sonaram rong tharpen yok yak si chingwai lo evangelist ake banabang komol singing hi la pente nilita evangelist ningkan kre phonelo dolo dak ke klem lahai nili evangelism ke klem nang chin dun de pin na tumbang si nona bang ke amen nang che thap o ke la ke nili pang thek thelang la ke pima pulu tak te nili land mafia pusi tok bet lo ako jong si land mafia jong si cheplang lang pulu tang te la ke non judicial court first class magistrate along la ke 420 oblique 409 IPC Indian Penal Code ateng pen dondo hukum along pen alang litum ta lam nang chedan dun nang kokpo la pente bar association long nilita advocate chithik paka apente ke dam tang advocate ta nili or advocate ke dake dihun teron pihen lo non senior most advocate sa Robinson hangse dak nang lang dun po nang ordun po nang claim dun po pusi original la kamalam ke claim ke dama ajaton an nili phanang hang bom lo la si nili produce po lahai han lo ke produce ke la si lahai a chapter jong si ko pine nang khili dun dolang pulutang te la ke nili ke alang litum han ke land mafia mandang te long le chupalar long le ke chuteng kheng pu si ir iglok po la si mama dak dondo hukum according to Indian Penal Code along
chor ing tungduk pelutang te lake dondo hukum poek po athedak dokmuka usi penamasi nilipan pulo mo june pasibo hie pasibo de pu ogrobondi thakok evangelist thakok ba kumane a society atum thakok ni hop mission thakok committee thakok june pasibo hi pasibo pu lasi mama longlea ahir juno ke phoji ke lake arna marideng si dokok lo nili lan si cheton pam nangkok lo nili lapuan lamning je si kadoka ve haki saput cps alam pensi rong pi ke komat abang kulon lake kongrong pi puke ahudi si biliwar charge amunit lapente biliwar charge penta aku kam claim dun lo kupene dake claim telo pamat charge of Christ walong ta claim dun lang amat kongrong pi ke nili jirpo meo ayok si kongrong pi pan ke state bank account anta a poisa patha phaidet ludak ni hop mission a compensation a poisa ke amat la kongrong pi dak ni hop mission punang ke chini dun ke la alang long tangka ke thap adihu pensi dak long le phelang alam nangka charlie dun chot lang la ke 2021 aning kan pen 2022 pen lo alang li hulus tur tak ke cengke la bang tolong le ningkan ko an kan nang keyboard i kan ceng la ke non het jong lang tarik ingkoi raplia lom nili tum original la pota la pente aprang ake bana pota ta nili long do la si non het jong April la cek lo pensi non si resolution ka che tok lang polo tang te lahai a resolution ka che tok ke la ke kaningje ni hop mission a tumta awe amunita awe pusi pache thang sitame kai ke ta ni lidak che wang kai ke ta dak che lang ver pima polo tang te dak bhut bangla sai se put ni li chini paka dak a hir juno ke dolong le pinak athe jem sakop pen si dak a hir juno hang kang der la pente angbong alom evangelist a hemasor promita doimari puta dun edet si la ke dak pen ke selendar si gedam lo nili tum ge dak along le phelang pen selendar delang lahaya ting lahaya rang ka doka ve nili tum hanang ki pitekang dihu nili tum a founder sonaram rong parpen nili piniarni andak akam ke othip the sitame nili tum long le che khang bom lang a pente long le yor long le pu nili ningkan ing koi ra pholo nili dak karjap tang te kong rong pi pan nang li hen pen ku pi si pu nili ki pu yalam theke lalo jong si 420 Indian penal code along chong thui chobai la pente salak malak akam ington te pulutang te lake 420 a case porokpo la pente 420 along ako final judgment along ke jong si 409 IPC Indian penal code along pulutang te first class magistrate arideng pen kopene dondo hukum polok na si kaphere dun thu la si la son na dondo hukum ke phofedet ja phansi chuningri nang li tum la pota bang nang li men pi do ma oh nilimen la hen lo dak number 778 apente nilimen bida singrong pipu dak ni hop mission along nilitum 2018-19 pen la so process claim dun thu pakalo James Jacob pon data pota bangke halake madu amenta sita buhialong amen thap un edet hala so diuke thanga beyal ta we sitame non piniarni anke 2016 pen lo beyal thepi ka joine si 2019-20 pen nilitum longlea pota ki kuri thu aki mi ke bonai thu pen nilitum dak kache ha hon thu along le pota lo la ikhen lo khajuna ki pi latest update a khajuna ta la hen lo la prang along le pota bangke lahai hen lo khajuna rusit la pente lahai hen lo pota ke aprang abana pota lo la ke asamis a khormen ge tok lang lahai hen lo ha lahai ad hu pen ta holustur te si peneng salajong la non me chik lu pen sinang ki hulustur la sinang la nang ki hulustur ke nili ke direct chini det ke land mafia tum sinang ki hulustur pu chini det la iklo